Mayo pa oras, kabalen. Kayan tabi mabilog ang pwersa ng GNN TV44, pabyela rin makapanahon at kapala istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Uli ni po rin balita may kalap ngayon Lunes, August 11, 2025. Yako po ibeniginto at iti in News Force, Pampanga. Binida ng DOTR Secretary Vince Dizon, hinggelinganing kabalen ay IC Calagwas bilang pamuntok ng DOTR Right-of-Way and Site Acquisition Team kay ba't aresolva ng manimunang row issues king subway project. Ay ning report ng Patricia Mamam. Solusyonan ng Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon reng 5 manimunang issue king right-of-way ning Metro Manila Subway Project o MMSP king kilub namo ning 4 bulan. Malwat siya kanong mitenga kilub ning 3 banwa in construction ning MMSP. Ito na lang yung natitira. Okay. No, the others have been thankfully have been resolved, and we are, for example, the issue underneath the Katipunan Avenue in White Plains, that's already been resolved. In fact, ano na yon, no, na-settle na yon, hindi kailangan mag-expropriate doon, nadala sa maayos na usapan. King meto nga interview, pinuri ng Dizon, ang DOTR Right-of-Way and Site Acquisition Team. Apani muna ng Assistant Secretary IC Calagwas, ibat king Angeles City, uli ding hands-on, apamanutok king proyekto. Yes, but we also got someone who is nakatutok dito. No? She's a former city administrator of Angeles City, so she's used to fixing problems like this, and she's nakatutok dito sa mga problema to. So we're very happy with her and her team, and she was actually instrumental in getting the 4 issues of the right-of-way for subway resolved, no, in just 4 months, I think. Manibat inyang milokloking secretary inyang February 26, 2025. May kapagtalay Dizon ng alwa pang tagumpe, kalupaning mas mabilis sa biyahe king MRT at LRT ating pamagpalawak ning cashless payment system. Ing 33 kilometrong MMSP asalukuyan ng gagawan, asahan niyang mayari at makumpleto king 2031 at asahang maging pekamumunang underground rapid transit line king bansa. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Meglinis lang Creek king Barangay Planas Porac, ring personnel, iba't king Prime Way Solutions at Prime Infra Foundation. Ay report ng Ira Ignacio. May patupad lang clean-up drive ding Prime Way Solutions o PWS Pampanga at Prime Infra Foundation inyang milabas sa paruminggu king Barangay Planas Porac nung nuka rin tukluking 1,000 kilo ning basura ing kolekto iba't king creek malapit king Barangay Hall at Planas National High School. May kisan metong king aktibidad reng 129 volunteers iba't king Department of Environment and Natural Resources, Municipal Environment and Natural Resources Office o DENR Menro, Barangay Council, Eskwela at reng resident. Agpangkang Kapitan Alfer Naku, maulagaya ing makanining kimutlakwas ng yening kauran bang aywasan ning pamangalat ning sakit a dengue. Pinuri namo naman ning pamikasan metong ning PWS Pampanga at Prime Infra Foundation king pamagpanatili ning kalinisan king komunidad. Dinikdik na naman Engineer Francis Hernandez ning DENR Menro ing ulagan ning ustong pamanugse basura at ing segregation at source bang aywasan ning volume ning basura king disposal facilities. Kayagnan ning clean up, may turnover yan naman ing PWS Pampanga at Prime Infra Foundation a clean up tools at waterproof boots king DENR Menro at Barangay Council bilang suporta ka rin tutuking inisyatibo. Ako po Ira Ignacio para king News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, susuyo. Inutos ng Department Secretary Sani Angara ing Pamagmumi School Sports Club kareng hanggang pampublikong elementarya at high school. Ay ng report ng Patricia Mamangon. Sports
Club kareng pampublikong eskwela. Iti kano ing dapat mitatag at mibuo kareng pampublikong elementarya at sekundarya king bansa. Agpang kang Department of Education Secretary Sani Angara. Ing sangkan, banga pasik na nga ning kabulasan, pisikal a kakayanan at apakibatan ing learning law sa sangkaning pandemya. Agpang kang Angara, parti ay tiking mas malawak ka programa ning DepEd at tutuglong ing kabulasan at akademya at makatuki king kulait ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para king mabulas at aktibong memaled. Bilang pakibat king mababang physical activities na ring anak, inutos ka ring eskwela amitatag sports club nung alapa. Ing programa, magdagdagyang adwa hanggang 3 oras ning supervised sports activities balang paruminggo kabilang ing arnis bilang automatic sport. Mapalyarya kanong manibatan ng pondo king annual budget ng DepEd, Special Education Fund at pamakipag-ugnayan king local government unit at pribadong sektor. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. Atin pa mga paling balita king pamagbalik ning News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator.
Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pa magbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Isang makakayabing araw po sa inyong lahat. Fernandinos, masaya at malugod ko pong ibinabalita na nominado ang ating siyudad San Fernando sa prestihiyosong World Travel Awards sa kategoryang Asia's Leading Regional Cultural Destination 2025. Sa kabuuan, isa po tayo sa 10 lokalidad sa buong Pilipinas na nominado sa World Travel Awards na itinuturing na isa sa pinakamalaking award-giving body sa iba't ibang larangan gaya ng travel, tourism at hospitality. Bilang Christmas capital of the Philippines at home of the giant lanterns, ang ating pong syudad ay may mayaman na tradisyon at kultura. At ang ating pamana ay talaga namang ating binibigyang halaga. Personal po akong nagpapasalamat sa City Tourism and Investment Promotions Office at Department of Tourism bilang kayo po ang naging susi upang makilala ang turismo ng San Fernando sa global stage. Kaya naman sa mga Fernandino, pati na po sa mga Kapampangan at Filipino, inaanyayahan ko po kayong iboto ang siyudad San Fernando bilang Asia's Leading Regional Cultural Destination 2025 sa World Travel Awards. Mababasa po ang kabuuang detalye ng nominasyon sa caption ng video post na ito. Luwidya in Philippine Tourism. Luwidya in Ciudad San Fernando. Luwidya in World Travel Awards. Dini pa rin balitang dapat tamang tutukan. Kaya katanem ang silipan ng Pekabayo at Daraywana atraksyon king SM City Pampanga king on the spot report ng Patricia Mamang. Ready na ba kayo sa isang intergalactic time travel adventure? Officially open na ang Space and Time Cube Plus sa SM City Pampanga. Ang bagong attraction na ito ay isang immersive experience zone kung saan pwede kang maglakad, mag-selfie at mag-explore sa futuristic rooms, glowing galaxies at Instagram-worthy installations. Lahat inspired by sci-fi vibes, outer space, and the concept of time travel. Ito ang unang branch nila sa labas ng Metro Manila, kaya't Central Luzon friends, this is your sign to step into a new dimension of fun. Ang Space and Time Cube ay kilala sa mga jaw-dropping installations, mind-bending illusions, at tech-powered attractions. Kung trip mong mag-picture sa mga kakaibang backdrop o sumubok ng interactive experiences na parang nasa ibang planeta, this is it. Enjoy the 24 attractions inside the cube. Kung mahilig ka sa kontento, gusto mo lang ng unique family bonding, this is the place to be. Perfect for barkada trips, date spots, or weekend escape with the kids. So dito sa Pampanga, it's one of our biggest branch yet. We have really new attractions. We have very technologically forward. And we're so excited for Kapampangans and also people from Luzon to come and enjoy. Located sa second floor ng SM City Pampanga, bukas ang Space and Time Cube araw-araw. And for their opening treats, here are the discounted entrance fees. So, ano pang hinihintay mo, Gina? At i-explore ang kakaibang time and space journey.
This is Patricia Mamangon on the spot. Kaya katamong pakibaluan ang bili ng panahon king lalawigan, kilog ng 24 oras. At tune keng kilub ning Philippine Area of Responsibility ing babanten ning pag-asa a severe tropical storm Goryo. Talwi ang ikititiking 1,305 kilometers ning east of extreme northern Luzon. Ala na man direktang epekto itiking bansa. Pauli na naman ning southwest monsoon, asahan pa mo rin ing pamanuran keng dakal aperti ning Luzon. Kabalen maging party ka king pamagbalita ketiking News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king kay lugal, malyari mong kwento isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kay screen. Malyari mo namang mag-post ka rin kaming social media accounts. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karing sablang Kapampangan. I'll venue lang yaning Lunis rin may kalapa istorya ng ketikong probinsya. Yako po iben ginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susunod.